السيرة السياحية سير مدينة نشال في 5 فوالا بيل جورني نص مراكش طاح الحال فريمون مليح مليح فوالا un petit coucou à tout le monde, un petit partage. C'est une piste à vélo. C'est une route départementale mais une piste à vélo pour que les gens على الحون بس الحون سي فيلو بس الحون أفضل في 12 الصباح. Voilà. C'est un peu calme. C'est un dimanche. C'est le Hind. Le dimanche, c'est la tasse الغاشية. مدينة الجماعة سمورس. كان هنا بتي كوكو. يكون في حديثا. ميزون كابيل. نجا كنت لهنا.